Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khobor ki baman ta kasngi. Wat hapdeng katma jongka Israel bat ka Hamas u Presiden jongka Palestine u Mahmud Abbas ulong baka jinghiar tma jongka Hamas kam yang lane mikmat iya kibreu jongkari Palestine. Kani kalong katkum ka khobor balayolum nakinong tho khobor jongkari Palestine. Komba shimlen ngot kibriu kibasa hagasa layo ban phano syaki wei pat ki jaka namar bak ke Israel kalapen kre ban hiartma narengko hadin bakileno Hamas kila hiartma yaki shipai Israel bat ki shipai Israel menta kidang ap yaka hukum ban hiartma sana rengko ka Israel kamsem lapen kre ei yaka jing thombor kileno hakite kisngi baladep Henry hadin bakileno Hamas kila hiartma kispai Israel kila pen kre bat pen phai kala nasun yaki leno Hamas bat kispai Israel kila pen sange yaki jengdon kam kum kabam ka kalaj bat kiwe de hapo Gaza kam tam haki jaka bari tengen kileno Hamas